ufisa ukuzibona ngabantwana bathi inkinga akanabo nalabantwana. Uthi uNkulunkulu mina noAbraham asenze isivumelwano. uAbraham wenza isivumelwano nobani? noNkulunkulu. Uthi ke wena ngiyawubusisa ube nomndeni ugcwale izwe, kodwa umndeni wakho once waba nawo uthathe uhambe nabo wonke uyawusoka. Sibona-ke uAbraham uma benza isivumelwano banoNkulunkulu uyaphothomela umukela isivumelwano uNkulunkulu asibopha naye. Ngiyanibingelela bazalwane. Ngibingelela bomndeni wakwamhlanga umhlanga kangaka. Ngiyanibingelela egameni likaJesu. Nibahle phela bomhlanga. Amen. Ngifuna ukuthi ke bomhlanga sisezoya kusemona. Ukhuluma lawa mazwi. U7:7 wathi nje ke khumbula ukuthi ukuphila komuntu umumoya. Ngifuna ukuthi bomhlanga niyibambe lento ukuthi akekho umuntu kuphela oyiphilela emhlabeni. Amen. Umuntu nomuntu ophila emhlabeni uphila uNkulunkulu uhlanyela umoya wakhe. Washo ukuthi uba umuntu ophilayo. Then once washo umoya sekunenkinga. Senzothi iBhayibheli apho ke kuhlanyelwa unokudelelwa kodwa kuvuswe kunamandla. Athi ke lo bhalabo manginalo umzimba lo wemvelo kanjalo naloya kamoya ukhona. Loba moya ngumuphi ke bazalwane? Ngulo uNkulunkulu ukuthi u7 athi makabunga umuntu athi senze umuntu abe ngumfanekiso. Asifuze umbona ngazi ukuthi lo muntu akabe umuntu ophilayo ngoba akabe namoya. And then for uNkulunkulu masakahlanyela umoya aphefumulela umuntu usuyaqala kumuntu uba umuntu ophilayo. Amen bazalwane. Athi ngelinye ilanga ohlabelela kahle kuhle ukukholwa. Bathi siphendukile sashiya izona savumela inkosi iyangena kithi. And then ke ukungena kwenkosi kithi kuyini? Umlawo amazwi umncedisa kunoJohane othi ngapho ke ozwalela izwi akholwa. Uyasibazalane Jesu ngelinye ilanga bavuso simbona usiza abantu engazuthi bayamlandela nje uJesu uyababusisa ubathele naso isixuku solosihamba emva kwakhe uyasibusisa ngezinkwanyenyana neyinhlanzi ezintathu ngoba abantu nje bayamlandela bafuna izinto uJesu azenza imangaliso bathi yena abafuna ukumukela uJesu bathi izinto abazenzayo usindisa abantu athandazele impumputhe abalambile abanikeze ukudla badle sothi ke ngelinye ilanga. Ngakho-ke nina abantu nina jikani sukani emva kwami buyelani emva ngoba nina anikulandeli ngoba ningilandela nilandela ngoba kukhona enikutholayo engipha kona. And 4 sithi ke le ndoda uPetro Nkosi singasuka kuwe siyephi ngokuba amazwi okuphila. Amen bazalwane. Amazwi okuphila. Amen. Abuwe ngizothi umndeni wonke ngasuke enkulu ngazothi nani ngahlala lamama azothi singasuka kuwe siyephi ngokuba amazwi okuphila akuwe. Ngizothi nje nonke ngelinye ilanga uyayikhuluma le ndaba ngokuthi ingilosi yasimakathi nayifika ngelinye ilanga kaGidiyoni iyokhuluma noGidiyoni izothi ingazuthi uGidiyoni uyabona unikezwa nawo amandla ngokuthi hayi kodwa wena nawe simakade ukunikile namandla uyithawe elinamandla. Ngizothi nje mpheni niqinisile nini nithawe futhi elinamandla egameni likaJesu. Ngifuna sifunde lawo mazwi azothi ngapho-ke simakade wamphendula Gidiyoni wathi Gidiyoni hamba ngalawo mandla engikuphe wona. Ngizothi kungalinge nenzeke endleleni nilahla amandla kakhulu. Amen bazalwane. Azothi ngenilanga amaHebheru njengoba sinefe elingaka lofakazi elisaqileyo kuphela masilahle isono esithandeka awulahla amandla kaNkulunkulu but ulahla isono
Amen.